Muškarci uopće ne srljaju u brak, solarska sloboda im je neprocjenjiva, a kad konačno uplove u bračnu luku, kao da im je netko stavio omču oko vrata. Je li mu se vrat zaplavio u braku ili brak za njega uopće nije mrak? Glumac Asim Ugljen. Asime, je li za tebe brak mrak ili ne? Za mene je brak itekako mrak, ali u pozitivnom smislu. Znači, lijepo ti je u braku. Pa moram ti priznat, ja sam sa svojom suprugom 11 godina, nismo u braku svih 11 godina, ali od prvog dana živimo zajedno, tako da ti je to isto što i brak i moram ti priznat da danas više ne bih znao živjeti van toga. Aha, a s koliko godina si se oženio? S 26. Pa meni se to čini prerano. Ma kaj mi bilo prerano, ja sam bio napredno dijete. Ja sam do svoje 25. Proživio buran život. Onak što ljudi u 3 života valjda ne prođu. Kad sam imao 16, bio sam vrlo promiskuitetan klinac i stalno sam nekakve ženske dovlačio. Sa 16? Sa 16, da. I otac me u jednom trenutku zaustavio i rekao je, dobro sine, gle, aj sjedni malo, sam sjeo. I on meni rekao, smijem biti prost, Iole ovdje? Može. Ok. Stavljat ćemo pipu. I on je meni rekao, gle sine, tvoj nije javno dobro. I ja sam rekao, kako to misliš? I on je rekao, gle, ja razumijem ti si mlad, ušao si u seksualne igre i sve to dalje i tako dalje, ali ne moraš baš stalno nešto tu, pa ženske, pa stani malo. I ja sam poludio, kako? Pa kako imam 16 godina, kako ću ako neću sad, pa tararararara. I onda mi je stariji rekao, gle, doći će ti 20, 21, 22 i bit će ti jako dosadno jer si toliko žuriš odrast da će ti biti žao za tim vremenom kad si bio dijete. I s 21 godinom sam shvatio da je stari bio u pravu. Jesi ti znao da je ona ta? Ne, kaj si ti ne, stvarno ne. Kako ste se odlučili o ženi? Pa, tako što smo imali dijete, onda je moj stari inzistirao da se oženimo, ja sam rekao da može pod uvjetom da mi da neku lovu. I to ti je to. Čekaj, zbog novaca si se oženio? Tamo naravno, zbog para ljudi, zbog čega bi se čovjek ženio nego zbog para. Kad si se oženio, je li ti onda nedostajalo išta od toga? Ne. Kako to? Pa, našao sam neki drugi mir, ozbiljno. I imao sam drugih preokupacija, pazi, bili mladi bračni par, ona je tek završila akademiju, ja sam ponovno bio prva godina akademije, sam u Zagrebu išao ispočetka. Imali smo malo dijete i morao sam se brinuti za našu egzistenciju, imao sam puno bitnijih problema trenutno tada u glavi nego gdje je moj mladenački život, kako mladenački život, moram pelne promijeniti, ne znam pelne, mislim znam pelne promijeniti, moram zaraditi neku paru, gdje ću paru zaraditi, ja sam student na akademiji, a negdje ću zaraditi neku paru. Kužiš mi, tako da ne, moram priznati da ne. Dobro, znači zapravo te dijete smirilo ili te smirila supruga? Pa oboje to onak, sve zajedno, šta, obiteljski život. Mislim smirio, nije, ja sam, što sam stari, to sam luđi pretpostavljam, gori sam, ali kažem ti, nije mi nikad falio stari život. Istraživanja kažu da zapravo oženjeni muškarci manje piju, manje su depresivni i rjeđe ih strefi infarkt. To ti je zbog. Ako toga ima u braku. O, ne znam za druge, ali šta ću u braku ako nećeš kojitirati. Kad dođu djeca, Dobro. jel onda djeca poremete planove? Da, to je najgore, nismo muž i žena, nego smo ljubavnici, u kupaonici. Da, ljubavnički odnos to postane, idemo se sakriti negdje. I onda, tata, mama. Što ti je sve brak donio? Mir mi je donio, ozbiljno, duševni mir. Dalo mi na snazi, u stvari, to bi bilo najbolje od svega, dalo mi na snazi. Inače nisam bojažljiv bio, ali otkad sam otac svoje obitelji, ne bojim se više nikog i ničeg, dušit ću cijeli svijet ako treba. Jel vjeruješ u jedan brak i jednu ženu za cijeli život? Da, moram priznati da se kojim slučajem rastanem, nisam baš siguran koliko bi ikad više ulazio u takve odnose. Ja možda za 10 godina odlučim da sam drvoseksualac i počnem skakati po drveću, razumiješ me, i kažem ženi Marta, sorry, ali ja volim drva. Razumiješ me, šta znam šta će biti, možda ona me dođe za 10 godina i kaže gle, odratan si i našao sam si curu. Ja to ne znam što će se dogoditi, ali vjerujem u ideju očuvanja toga. I sad bi ja trebao završiti ovu emisiju nekako sa ovim mozgom ovdje. Ovo je ljudski mozak. Ovo je moj mozak, ovako, polovica. Od kada sam u braku, taj moj mozak ipak ima neku sad formu i spoj. I hvala mojoj ženi jer bez nje pola ove glave ne bi funkcioniralo. Jer
Ljudi moji, brak je mrak. Stvarno, Marta, volim te. Na televiziji.